Uraziri, moram malo da se osvrnem na izlaganje vlasnika, zapravo predsjednika Crvene zvezde. On je predsjednik, a zna se ko je vlasnik. Vlasnik je predsjednik države. Znači mora da se osvrne malo na njegovo izlaganje. Pričao je razne stvari, vrlo emotivan je bio i moramo neke stvari da kažemo. Neću ja mnogo da dužim, a samo hoću da kažem. Spominje 10 titula Crvene zvezde. Od tih 10 najmanje 7 je namešteno. Ajde, nek su 3 relativno poštene, 7 titula je namešteno. Jel to jasno? Jasno. Jel to možete da shvatite? Možete. Znači, ko to ne shvata, taj je lud, budala ili veruje lažima Zvezdana Terzića i predsjednika Srbije. Onda je rekao da navijači nemaju pravo da zvižde. A ko ti je to rekao, majstore, da navijači nemaju pravo da zvižde igračima? A kome trebaju da zvižde? Znači, navijači su tu da navijaju, plaćaju sezonske karte, dolaze, bodre i kad vide lošu igru, kad vide nezalaganje, kad vide lošu taktiku, onda imaju pravo da navijaju i da zvižde. A Arena Sport ne bi smela da gasi reglere da se ne čuje pederovanje, jer su i navijači Crvene zvezde krenuli da pederuju. Vi znate šta to znači. E sad, navijači Partizana su to radili i kad je Partizan uzimao titule, a Partizan je za vreme Vučića uzimao titule, dok još on nije učvrstio svoje dizgine. Naravno. Znači, objašnjava nešto kao zašto Partizan to ne radi. Pa dobro, Mićo, ajde se trkamo na 100 metara, ali da ti ja polomim jednu nogu, da ti polomim jednu ruku i da ti držim pištolj iznad glave i kažem ako me pobediš, ubiću te. Znači, Partizan već 6 godina ne može da dovede normalnog trenera. I kad je došao Savo Milošević, koji opet tvrdim, nije trener, ali je vrhunski majstor da pronađe igrača i kad je napravio 10 pobjeda za redom, zapravo 8 pobjeda i 2 nerešene, onda je Predrag Mijatović morao da ga smeni pod uticajem Aleksandra Vučića. Jel to jasno? Jasno je. Shvatate? Shvatate. Idemo dalje. Sad, buraziri, situacija je sledeća. Opet je Zvezdan Terzić pričao kako Zvezda 10 godina igra Evropu. I kako, ali najsmešnije od svega, Zvezda vredi 9 miliona. Pa to moja baba, odeš na APR, vidiš kolike su plate igrača i onda shvatiš koliko vredi. Znači odeš na APR, na APR-u piše. Mislim, agencija privredne registre, vrednost, koliko se plaćaju igrači, vante, tamte, vidiš, to je jasno ko svima da je Zvezda. Nije problem što Zvezda toliko plaća igrače, nego problem je što Zvezdi igrače dovode razne menadžeri, predsjednik države, Zvezdan Terzić, a neće da kažu ajmo jednog ozbiljnog trenera koji će sam da dovede igrače, koji će sam da bude nezavisan, mi ćemo da mu sve to obezbedimo i onda ćemo na kraju da vidimo posle 2 godine rezultat svega toga. Da li je polufinale Lige UEFA, da li je finale Lige konferencija, osvojeno nešto. Domaću nameštenu ligu, to ne računamo. To sad i Partizan da je osvoji, mi možemo da slavimo, ali ova liga ne vredi ništa. Znači, kad u ovoj ligi ne može neko da osvoji drugi, osim Crvene zvezde, jebote to, kad ne može Radnički iz Kragujevca da uzme, kad ne može da uzme Radnički iz Niša, Radnički iz, nemam pojma sad, Vojvodina, bilo ko. Tako da, Zvezdane Terziću, mnogo si zapenio, Mićo, mnogo si zapenio i mora malo da se smiriš.
Jer ako se ne smiriš, dobit ćeš nervozu srca. Znači, džabe peniš, džabe sve, džabe kriviš Zvezdine navijače da su razmaženi. Svi mi znamo ko su Zvezdini navijači, oni pravi Zvezdini navijači, cigani, su veliki poznavaoci fudbala. Ljudi koji su gledali nekad i Džaju, i Kuleta Ćimovića, i koji su gledali i Pižona Petrovića, koji su gledali i Šekularca, koji su gledali i Duleta Savića, i Deju Savićevića, Pančeva Mihajlovića, da ne pričam dalje. Znači, ljudi koji stvarno poznaju fudbal. Pa samo se sjetite utakmice kad je Maradona, kad je igrao za Barcelonu, kad je dao onaj go. Cijel stadion Crvene Zvezde je ustao da aplaudira. Ti navijači, oni poznaju što je fudbal, oni poznaju kad je nešto pravo i šta se dešava. Ti navijači imaju pravo, Mićo, oni imaju pravo da budu nezadovoljni. Tako da, ljudi, izlišno je pričati o Zvezdanu Terziću, čoveku sa Interpolove poternice, kome je sve to obrisano zato da bi mogao da mulja i uništava Zvezdu. Svi znamo šta će se desiti sa Zvezdom. Očiti je primer OFK Beograd. Gde je OFK Beograd? Ko je vodio OFK Beograd? Zvezdan Terzić. Koga sad vodi? Njegovi sinovi. Tako da, ljudi, mi partizanovci možemo samo da trljamo ruke i da budemo zadovoljni. Jer sledi osveta za ono što ste radili fudbalskom klubu Partizan. Sledi osveta. Znači, polako. Pravda je spora, ali dostižna. Znači, Zvezdane Terziću, mnogo si zapenio. Zvezda će doživjeti isto ono što je doživeo i Bukurešt, ali tako, osvojio je titulu Lige šampiona. Šta se desilo? Sad ne postoji. Sad je neki ne znam koji. Isto se desilo sa Dinamom iz Drezdena, isto se desilo sa Dinamom iz Moskve, ne Dinamom iz Moskve, nego Dinamom iz Berlina. 10 godina za redom su bili prvaci. Udbaški klub. Ćao. Znači, što bi rekao Đorđe Balašević opet, džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. Lepljivi prsti i pogledi čvrsti, ja ipak varam malo bolje. Ljudi, puno pozdrava od gospodara Monstruma, napred Partizan, napred Sloga, pa se vidimo u nekom boljem i lepšem videu.